Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Ay majalo hita rigapan siganu pari batta bani panorang sogot nerion. Asada hita hurta, martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih mai sombah kon hurname hubamu Bapa. Ngadop makop-kop tundui nami, jana menramot kon daging nami. Mambain buihan nami bani panorang sogoton uho. Ibagas malas ni hurna baru sunageu na baru. Pemepukah kanami horja nami mangilek dohomahan nami hubamu ase urasi ham hanay marhiti hatamu nama pasingin ase saganjang nereon tong Tuhan ibagas hatamu in mahanami makorjahon ganupan horja nami bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tunggu nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nerion. Nabu isisihan namin marhiteho ni channel YouTube on. Hata ni nebata, nagabiri kapan sigano pari bata, sa darion, Kamis, tanggal 10 November tahun 2023, tersurat bani buku Sada Kronika, bindu 10 ayat 20 sia. Nama katahon sonon. Berema bani Jehovah hamuliaon ni Korani. Buan ma galangan, anja roh manasyam ulobeni. Sombah ma Jehovah marpahean nama pasing. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Anggo adong ma sukun-sukun hubata. Ahado tugas utama bani parguluhan taon. Lah, dong nama katahon menramotkon rumah tangga ta. Nadeba masarihon guluh si ganupari. Nadeba nari mengabdi ubani negara. Nabi menari makatahon makorjahon hapitoron apa hasitongan. Jenges do haganupan ay jana dear. Tapi bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Onjolani bata maningon takas ibagas nama korjahon ay natang si purlunan ay ma ase marsangap matuhan ibagas haganupan nani horjahon ta. Jadi boy sobuton ta naparlobe natang si pindahan ta ibagas pargoluhan ta ay ma ase manggalangkon galangan hasam muliaon hasangapon bani korani naibata. Nah, totu bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do ipataridah kon hita ibagas parguluhan ta si ganupari. Bahasa harga tumang do bata gorani naibata. Jadi memberi hamuliaon bani goran ni nebata na mararti doai. Maningon ipataridah kita do bani ganupan gulmit ni parguluhan ta. Maningon ijaga hita do sonaha ase ulang hiri goran ni nebata. Jadi pergumulan ta si ganup ari ay mase lang se tertarik halak mangidah guluh ni halak Kristen halani guluh ni sandiri pe lang gabi hamuliaon bani goran ni nebata. Ijama lang ibagas parguluhan si ganupari pe lang ipataridah sikap na tetap menjaga atap pe manramotkon hapasingon ni goran ni nebata. Na ay maase ahape surat-surata, ahape nani horjahonta. Dingat kita ma. Na parlube si pindahan ta, sedo kesuksesan ta, sedo keberhasilan ta. Ay salah dusunay, lang salah. Tapi lang ay na parlube. Na parlube ay maningon marmulia goran ni Jehovah. Jadi lang hamuliaon ni goranta. Lang hamuliaon ni
horjatta na ipindah hita, tapi hamuliaon ni goran ni Jehovah. Na paduahon lahu mapasangapkon na bata ibagas parguluhan taon. Maningon do hapeni ibuan hita galangan. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus pasal galangan. Maningon nangit-nangit pikir hita. Kira-kira galangan aha mana talup si bobanonta jana si ondos kononta hubani nebata. Ay nahurangan ga ni nebata. Ayong gaga ni nebata makatahon hubata lohean iya. Langong ga. Nah, halani ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas na mambuan galangan hita na ipataridah kita ijay ay ma bagal ni hurta rasa tarima kasih ta kubani ni bata. Jadi naulang do bata anggo mangundos kon galangan hubani ni bata teba-teba ni pasarianta. Naulang duay halaniaha halani haganupan na dong bataon marharohan humbani ni bata. Jadi puri ini PHP ni ibuan hita galanganta lang talup namin ay siondos kononto bani bata halania halani si bere-bere ni doay hubata. Nah halani ay mambuan galangan na marati doay ya lang secara materi atau pelang nadong bata tumang tapi guluh taon ma nagabe galangan ay atap buhay subuton bahasa sederhana ni so. Ibuan hita galangan hubayan ni bata mardingat kita. Halani duma perlube Tuhan Yesus manggalangkon dirini bahen tubus ni dosata. Jadi langadong be prinsip bata atape langadong be jupah bata haboratan ibagas nalaho membuat galangan ubani na bata. Jana na perpudi sahali ibagas nalaho pasangap kon goran ni na bata maningon do hapeni roh jana marsombah kita ubani na bata marpahean nama pasing. Arti ini ay pasangap kon na bata maningon tanda kutip roh do kita menghadap kudo beni na bata. Ase ipareksa na bata kita. Ipareksa na bata guluhta. Jana ase isombah kita iya. Jadi maningon takas bata ya pasangap kon na bata maningon iberi hita do dirita ipareksa na bata. Marhitiyon niya roh kita hubani na bata. Nah so na acara ni roh ito bani bata roh hubani pertupuan ta roh kita marhitihon di tonggo sedo halani paksa. Ase halak napasangap kon na bata ya lang terbeban iya anggo purini pe iya isuru membuan tonggo. Halani hiteni doai roh mandopak kon na bata. Jadi pardete hita ibagas parguluhan ta sigano pari. Adong pehalak na haboratan isur martonggo, adong nasa sitong ni lang talup si horja konon ta ay na manulak do hita ay mandopakon na bata sa sitong ni maningon roh do hita maningon dopakon hita do na bata maningon itatap kita ikawah kon hita do buhini jana maningon isombah hita do iya marhitiyon na sonay do marsangap ma goran ni naibata. Jadi langboy hapeni hita haboratan martonggo. Langboy hita haboratan lahu marminggu. Ya langboy keberatan. Ya lalap do marminggu. Lalap do pertonggoan. Lalap do martonggo diri si ganupari. Langa dongay. Halaniya sahalinari. Halani marhitihon ni naroh kita, marsombah kita, ilatih hita dirita.
ase tetap ibagas turuh nihur, ibagas keterbukaan, jujur hita, ya, lang marakal-akal hita, roh hubani nebata, jana marsombah hubani nebata. Amin, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongon Bapa. Ase ibagas ganupan gulmit ni kuluh nami si ganupari seganjang ni arikon. Tongon-tongon makorhon hamuliaon bani koran. Tongon-tongon gabe galangan namang guluh matongon. Galangan natang sidiaran matongon. Na isombahkon hanami hubamu. Jana ase ibagas ganupan pergulmiton nami si ganupari sa ganjang neryo. Tetap ma pahean na mapasing nadop isabingkon ham huban nami. Sonay matongon hanami mandalani parguluhan nami sa ganjang neryo. Bagas Kristus Jesus Tuhan nami, ceram rapakon tongko nami. Amin. Horas sobat taganupan. Selamat pagi. Andohar matongon guluh taon. Gabe galangan na mismo, gabe galangan na manggulu, gabe galangan na nerosukon ni nebata matongon. Shalom.